Croeso nôl ato ni, syth â ni at y cystadleuwyr. Nawr te Liz, mae hon yn wythnos fawr I ti. Cyfweliad, Cariad iaith a dydd Iau. Dydd Iau, priodas, I'm getting married, Ti'n priodi? A thrawes yn bargoed ydi Liz, mi nath hi tygau mewn Cymraeg yn 1994. Priodi? Dydd Iau? Dydd Iau, Cyffroen. So brysur iawn ar Ydy hyn o bob dim wedi drefnu all sorted? Well, I think everything's sorted, but there we are, we'll see. O lle mae dy ddarpar o'r di'n dod, o lle mae e'n dod? My partner and dod Rydaman, he was the one actually that sort of said, why don't you go for this? You know, we've watched the series and we watch Welsh TV together and Jonathan and Hub and things. So he said, you know, you'd be really good, you know, and it'd be really good for your confidence because what I'm finding is that I'm trying to speak Welsh and I'm speaking Welsh to more people now, you know, and that would really give me the confidence and to go a bit further. A nesa oedd Sonja Lloyd o Groes Oswallt, Oswestry. Pam dych chi isio bod ar Cariad iaith? However hard you try to use your Welsh all the time, with people who can speak English and who don't necessarily stick to just speaking Welsh because they think you're struggling or they think they're doing you a favour, having no access to English forced you into even thinking in Welsh somehow, and I think that's a brilliant way of learning. Dyma Dave o Lerpwl y wreiddiol, ond erbyn hyn yn byw yn Risgas i'r Fynwy. Dwi'n fan mawr o gerddoriaeth yn yr iaith Cymraeg. Felly dwi'n hoffi lot o hip-hop Cymraeg a mae gen I obsession gyda datblygu. Fi'n gwybod, o'n i'n darllen y nodiadau neithiwr a dyna sut o'n i'n cofio ti. Oh, Dave, datblygu ti. Datblygu. O ie, maen nhw'n cael CD newydd allan o'n i'n meddwl. Oedd gen ti ddiddordeb yn canu pop Cymraeg cyn dysgu Cymraeg neu ar ôl dysgu Cymraeg? Cerddoriaeth yn yr iaith Gymraeg oedd the gateway I mi dysgu Cymraeg. A dyma Gayle sy'n gweithio i'r Parc Cenedlaethol yn Sir Benfro, ble mae hi'n byw efo'i theulu bach. Wyt ti'n siarad Cymraeg gyda'r plant weithiau? Do they correct you? They always do, don't they? All the time. No, pretty annoying. You're not saying So you know your Welsh nursery rhymes? And dwi'n hoffi darllen stori Cymraeg. Bob nos dwi'n canu what song? Can. Can Cymraeg. Mae'n amser gwely. Am fy ngŵr hefyd. Do you tuck him in and sing him a little song? He sings as well. Oh, right. That's the extent of he'd love to go to bed at the same time, I'm sure. Nesa oedd Alan Hughes o'r Alban, ond yn byw yn Ôl-gella erbyn hyn. Dwi'n dod o Alban yn wreiddiol. Oh, you've got a lovely Scottish accent when you siarad Cymraeg. That's beautiful. Mae pob ddim yn deall beth ti daid yn Saesneg. Let alone in Welsh. Let alone in Welsh. Americanus ydi Ashleigh, mae hi eisiau bod yn rhugl fel ei phlant, y 7 ohonyn nhw. Well, I have put lots of exclamation marks when I read your application form. 7 o blant. Yes, How can you still function? How can you look so amazing and alive and awake? Engineering. Fysa ti'n deud bod dealltwriaeth, that you've got an understanding, ti'n deall lot o Gymraeg, a beth am y siarad? No, that's where my problem comes in, because hearing myself speak Welsh, it's hard enough to hear yourself speak English. Like if you hear your answer phone message or something, it's like, oh. But then to hear my American accent speaking Welsh, it's sort of cringe-worthy. And also, I think what's happened to me is what happens to a lot of learners. You try and speak Welsh to a Welsh speaker, and they go, what? What? It does make you go, oh my gosh, no, I'm not going to try again. And so I've just got to get my confidence to speak it. Un arall oedd eisiau walsio ei ffordd drwy'r gystadleuaeth oedd Kathryn Wilson, a dyma hi.
Kathryn dwi'n byw yn Caer. Dwi'n dod o Gair Wreiddiol. Dwi'n gweithio mewn theatr, actores proffesiynol dwi a dawns wraig. Hello. I'm afraid I've got some bad news. I ran over your dog. Are you serious? Dwi'n dysgu Cymraeg yn yr Wyddgrug since September. I don't stop talking, I don't know if you can tell that, but I'm very sociable, so hopefully I'd be able to make some good friends. I'm quite loud. Hyn o bryd rwy'n mewn drama The Vicar of Dibley, fai rôl I Alice Tinker, doniol iawn rôl. Dwi'n hoffi chwarae rôliau comedi yn fawr iawn. I saw that you could apply via Twitter. I saw the tweets, and having watched the past 2 series, I was hoping that they would eventually do one for non-celebrities. So as soon as I saw the tweet, I just applied straight away. For a personal aim of mine is to be able to learn Welsh and bring it into performance. Hopefully one day my aim is to be able to perform speaking Welsh, and then maybe I'll end up on Publicum one day. Ar y ffurflen, on your application form, o ti di dweud bod ti di dysgu Cymraeg I gwrdd â gŵr. You are learning Welsh to bag a rugby-playing Welsh-speaking husband. That's the plan. Have you checked out the talent this morning? Well, I'm aiming at, professional rugby player. So. Pwy ti'n hoffi yn y tîm rugby? Who do I like? Jonathan Davis, Scarlets. Lee Halfpenny. The only Jonathan Davis I know is the one Jonathan's the Yeah, one, Jonathan, is it? no, Okay, not him, the younger one. Oh, yeah. Lee Halfpenny, George North, the whole team, really. Yeah. I'm a big rugby fan, yeah. Wyt ti? Yeah. Pob lwc I Kathryn Wilson yn fanne. Sut yn y byd y mae'r beirniaid, yr adjudicators, yn mynd I ddewis 8 allan o griw mor ffantastig? Wel, dyma nhw I ddweud beth oedden nhw'n edrych amdano yn yr 8 ola. Y prif bethau dyn ni'n chwilio amdanyn nhw yn yr 8, the things we're looking for, swn i'n deud ydy brwdfrydedd, enthusiasm, ac angerdd go iawn, a real passion I ddysgu. A beth sy'n neis ydy, dyn ni wedi cyfarfod fel 30 plus o bobl sydd yn frwdfrydig iawn, so mae'n anodd iawn. Dyn ni'n chwilio am rhywun sydd efo gormod o Gymraeg yn y lle cyntaf, ond rhywun sydd naill hefo tipyn bach o Gymraeg, neu yn gallu deall Cymraeg, ond eisiau cael y sbardun yna I ddechrau siarad Cymraeg. A bydd wythnos gyfan o werthu Cymraeg a gweithgaredda Cymraeg yn tynnu'r Gymraeg allan ohonyn nhw. Dyn ni gyd yn gwylio teledu realaeth, a dyn ni ddim moyn gormod o bobl, gormod in your face, fel byddwch chi'n dweud. Mae rhaid I chi gael dewis o pobl sy'n gallu byw gyda'i gilydd am yr wythnos. Dyn ni yn edrych am brwdfrydedd, bod nhw'n fodlon trio unrhyw beth, cymryd rhan, gweithio fel grŵp, a bod nhw'n awyddus I ddysgu fyd, ond bod nhw'n hoffi mwynhau cael laff. A'r nesa I geisio am le ar y rhaglen oedd Jack o Gasnewydd. Dwi wedi bod yn gwneud Cymraeg trwy'r ysgol ac chweched dosbarth. So I le ysdi'r ysgol? Yng Heighton, yng Nghasnewydd. Doedd e ddim... Ddim lot o Gymraeg yn yr ardal? Na, dim yng Nghasnewydd. A dwi ddim wedi dod o deulu, iaith cyntaf. Helo. Sut dath I? Dwi'n meddwl, anodd I ddweud. So, gobeithio bydd popeth yn iawn. Teimlo'n hyderus? Ond does dim llawer o hyder gyda fi. Bydd yn iawn, dwi'n meddwl. Ac yna Lynn o Lan Steffan sy'n dysgu Cymraeg mwyn cael teimlo'n fwy o ran o'i chymdeithas. Does dim cyfle erioed I fi I gael raithiau, ond y tro hyn yw'r cyfle cyntaf I fi yn gwneud graithiau. Morwr wedi ymddeol, y retired sailor ydy John Archer o Norfolk. Felly
Felly, sgen ti ddim cefndir Cymreig? Na, dim yn Na, gwybod. Yr unig teulu, peth na. dwi'n cysylltu efo ydy'r ffaith bod fy nad, oedd fy nad yn glywr, a dwi wedi cael fy magu mewn pentref glywir. Dwi eisiau dangos i pobl hefyd bod pobl yn Lloegr yn licio dysgu Cymraeg, ac mae'n peth nice i wneud. Mae Tom yn y coleg ym Machynlleth ac mae'n dysgu Cymraeg ers 6 mis. Ti'n byw yng Nghaerdydd a ti'n teithio yn ôl amlaen i Machynlleth, so you travel back and forth, Teithio pob ond 2 mis. Every other month. Efo fy bike. Yn seiclo o Gaerdydd i Machynlleth? Yndw. Na. Wyt ti? Ddim... So, ti'n mynd ar y beic i Machynlleth? Ti ddim yn mynd yn y car ar beic ar y cefn? Dim car, no. Go. Waw. Ni'n gwybod be i weid iawn. It takes me 2 days. I stop in Brecon. I use a nice cottage in Brecon, take 2 days about it. And I see some beautiful Kevin Glad ar y ffordd. Mae'n ffantastig. A dyna ni am y tro, dewch nôl mewn 2 funud i gwrdd â rhai o'r dysgwyr oedd yn cystadlu o dramor ar Skype.